Mu gihe Nigeria igamije kongera umubare w'abantu bakingirwa COVID-19, abashinzwe ubuzima barimo kugeza inkingo mu midugudu mito iri ahantu hitaruye hanze y'imijyi. Mu nama yari ibereye muri Maroc, ubwinshi bw'abimukira muri Afurika no kurinda uburenganzira bwabo nk'ikiremwamuntu byabaye zimwe mu ngingo zaganiriweho ubwo hasuzumwaga ingaruka z'abimukira mu mpande zose z'uwo mugabane w'isi. Bamwe mu batuye ahitwa Ebubu bo mu muryango w'aba Ogoni muri Nigeria bavuga ko itegeko rishya ritegeka amasosiyete ya lisansi gushyira 3% mu miryango ituye uturere ikoreramo biri munsi cyane y'10% bafata nk'impozamarira iboneye, mu gihe uturere twabo turimo kwibasirwa n'ubukene ku gipimo cyo hejuru cyane. Abatuye umudugudu wa Mbondiene muri Senegal bo bavuga ko bashidikanya ku bijyanye n'iyubakwa ry'umujyi Akon ukirangwa n'ibyatsi, umwaka umwe nyuma y'uko umuririmbyi Akon ashyize ibuye rya mbere aho yarahiriye kubaka umujyi wa miliyari 6 z'amadolari bitarenze umwaka wa 2030. Naho muri Uganda, Shamim Mwanayisha yashinze Club Supersonic Aviators agamije gushishikariza abana kugira ubumenyi mu bijyanye n'indege, ibyogajuru n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe igihugu cyari muri guma mu rugo kubera COVID-19.